Kevin Mikallef ta' 42 sena mill-Gargur wieġeb mhux ħati tal-qtil doppju ta' ommu Antonja Mikallef u tsitu Marija Carmela Fenek kif quddiem il-Maġistrat José De Micoli l-akkużat der kalm waqt li kien libes karkur, shorts u t-shirt. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Eltin Taljano u l-Ispettur Kerzzara spjegat li kien l-akkużat stess li ċempel il-Pulizija u ambulanza jarrafhom li kien għadu kif qatel lill-ommu u l-tsitu b'daqqiet ta' sikkina. L-akkużat qal lill-Pulizija illi qatilhom għaliex fl-aħħar ftit ġimgħat beda jħossu ħażin u beda jsuspetta li tsitu u ommu kienu qed jitfawlu xi sustanzi fil-kafè tiegħu. Fil-qorti nstemaw kif seħħew il-fatti dakinhar tad-delitt. Allegatament Kevin Mikallef mar fil-kċina jġib sikkina u baqa' sejjer fil-washroom jagħti daqqiet lil tsitu u eżatt wara daqqiet lill-ommu illi t-tnejn li huma spiċċaw fl-art f'fadira demm. L-ispettur qal illi l-akkużat qalilhom illi kien qed iħoss li ommu kienet qed tkun wisq possessiva fuqu, speċjalment kull darba li kien qed jipprova joħroġ ma' tfajla. L-ispetturi qalu illi waqt li l-psikjatra Beppe Mikallef Trigona kien qed isegwi lill-akkużat fl-aħħar jumejn waqt li kien qiegħed jinżamm Monte Carmeli, il-qorti ħatret lil Anton Grek bħala espert fl-inkjesta. Il-Maġistrat De Micoli wara li semet l-argumenti tal-prosekuzzjoni d-difiża innutat li waqt li diġà kien hemm nominat il-psikjatra Grek fl-atti tal-inkjesta titlob illi id-digriet dwar l-istess talba tingħata fi stadju ulterjuri. L-avukat tal-għajnuna legali Marta Mifsud iddikjarat li mhux se jkun hemm talba l-ħelsien mill-arrest iżda talbet li l-imputati jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx u l-Maġistrat irrakkomandat lid-Direttur tal-ħabs biex jikkunsidra din it-talba.